Dhamma Zomi Zren TV live program panin ong walking ke kamilya zombo hi. Tuni kong tang coding thu pen Covid-19 na do da na to kisai US kung bike malak na tuam. Kolgama na nanay ki be alap zia coronavirus vaccine update mi pi pan pi na ding by home na stimulus package to kisai update tuam. Japan gam Zomi ten hu na pya kheding chi tengkel ding hi. Tuni tang coding thu campel Zomi pi pya phone na le de sang na to unle vaitam pi pe khiaung kai khawlsak pu dai zamang HR assistant job trainer Unipress USA Bowling Green Ten Kontunga Lumdam Nalian Piko hi. US Kamsunga positive case Teng som sagi le Teng li le tu sagi le zani le khat cingto ta. US Kamsunga Covid-19 positive case vek akigawm Teng som sagi le li le tu sagi wal cingto ta a Covid-19 punan na to akina avo misi phaza pen Tuesday zani changchang Teng som ni le Teng khat le zagel le som le li cingta chi thu wordometers te report na tung tonin ki thei thei hi. Hi chapte na te pen state som nga le Washington DC sung pan bek thamlo US territories akichi Guam, US Virgin Islands, American Samoa, Puerto Rico, Northern Mariana Islands chi gam nga pan le repatriated cases akichi gam dang pan US ong ho lai tak na anga kha gam dang mi chi te khem pe akigawm hi Tuesday zani ne khat sung beka positive case attack tu som li le tu ni le zale som ge la nga ki chamte a mi si zakwa le som li le khat in ki chamte hi Kolgama nan nei tu som tu thum le zathum le som sagi le thum phata in asimi zathum le som cingto ta hi manin Zomi akwa ma peu ikirop chatting thupi ma ding hi Illinois State Governor Kalni Sung Tuamom Ding, Illinois State Governor Pu J.B. Pritzker Pen, Amazum Khan Sunga, Zoom Nasemmi Khat Covid-19 positive ahi manin, Kalni Sung Tuamom Pot Ding Chi Thu, Amazum Pan Zani Tangko hi. Governor Payan Amazum Nasemmi Hempeu, Kakhat Khat Veta Covid-19 Kisit na Anay Zel Uhi A, Nung Kal Wednesday ni Inzong, Tua positive Anasemmi pa pen negative lahi. Ahi zongin na nakipat na lim symptoms ne ahi manin abe sa pi jing Monday ni kisit leuleu a positive result nga hi chi hi. To positive zoom nasem pa pen Governor Pu Pritzker to nung ka sung tambe pi ki thwa koi wahi manin hibangin ki quarantine pot ding chi thu atang ko hi. Illinois State Governor Pu Pritzker in na nakipat na lim symptoms ne mo ne lo chi le Nana kisit na negative mo positive chi to kisai Governor Pa Zumpan dongkik nai lo uhi. NYC New York Khuapi sunga sangnaupang teng thumbang sangphuala sangkah kikta. NYC New York Khuapi sunga kumpi sang tan lang pan tan get aka sangnaupang pen teng thum kim bang pha wa to teng khempeu Tuesday zani pan ki pan sangphual ngera sangka na ki pan ta hi. In person class ka ading chi gyal na pen New York Khua House pi pa pu de blasio in ni ve han chem nge hina ahi zongin sangsia kitchen lo na hang le adang lung himo na tom te hang to tangtun zo lo hima le athum ve na han chem na a tangtun zo tak tak hi middle school le high school sangnaupang te zong Thursday ni jingjang in person class ki pan ta ding chi thu zong pu de blasio in plahi pu de blasio gel na dan in tu ka sung in NYC New York Khuapi sunga sangnaupang vek akigawm 1.1 million campel in person sangka kikta ding chi thu hi a ahi zong in NYC New York Khuapi sung sang campel by Pok Allen schools Chancellor Pu Richard Carenza in Bangen Hiam chi le nulepa alang kim khong bang in ata tewi in person classroom ka sak ding chi tel u chi hi Disney World Company in California le Florida pan nasemmi akigawm tu som ne le tul get nasep khawlsak som Disneyland Company pen California State sung Covid-19 thukhun hanga sotwei pi ki khakhin a hi manin California State Governor Pu Gavin Newsom kiang pan honkik theina ding phangna anga na ding u Orange County Khuapi sunga Disneyland Company vai sai thunei te in tamwei pi han chem khinu hi California State Anaheim Khuapi sunga theme parks pen July kha som le sagi ni honkik ding chi ki gyal khin hima le to hun lai tak pen California State sunga positive case attack na set tak kibela pa hi manin state kumpin hongsak lo ki hi Orlando Khuapi geya Magic Kingdom le adang theme park li te pen abesa summer sungin hongke khinu hi ahi zongin lengla khol lo wa customer to ma chi hi kumtu ni le som ni quarter ni na sunga $1 billion khat sum
loss a quarter thum na $3.5 billion sum loss hi nasemmi tu somni le tur get ki lay off ding ji tang ko na pen Disney Parks a chairman asem pu Josh D'Amaro in Disneyland Company website a Tuesday zani swaksak a ki lay off ding tu somni le tur get lakpan 67% pen part time nasemmi vi ve chi hi pu Trump administration in public charge thukhun zanghkik leuleu public charge to kisai thu tom khat gen masani public charge thukhun pen tu khat zaget som gelani pan akikip sakin sa hi a Immigration Act of 1882 kichi hi public charge akyat na pen mi pi ading wangik chi na hi bahang hiam chi le ama nung ta zolo a kumpi hu na kisama hi manin mi pi ading wangik piang sak chi thua hi public charge to kisai final rule akichi anunung pen thukhun kip sak na pen tukum February kha somni lalini in kip sak leuleu hi immigrant akichi gamdang pan USA ong ho hitale gamdang pan USA ong pem ta akichi khem pewin public benefits akichi food stamp Medicaid chi te le kumpi hu na khat peu siaw hi le green card ki peloding US citizen ki peloding chi thukuna hi ahizongin refugee akichi lim le adang mi por khatte to ki sailo a refugee te in food stamp Medicaid le adang kumpi hu na khat peu asew hangin green card le US citizen ki peve wedding hi ahizongin US gam sungah omsa refugee khat in refugee ahilo ama in kon pi khat peu refugee ahilo aloma gwa khat peu refugee ahilo azi apasal chi te US a samding in twadan mi malte in US gam ongtung khit takte food stamp Medicaid le adang kumpi hu na asew zen le green card le US gam mi hi na ke peloding chi thwa hi to he manin ei kol gam mi Zomi refugee te directly an in ong su khalawa hi zongin in kon pi asam nuam te ading in indirect to ong su kha hi ahi zongin kwa isam zongin kumpi hu na khat peu siaw ke peu leng bangma nong kai na om loading hi to bek tham lo green card le US citizen kanga lo hang phamo ke chi dan nim na inei le kumpi hu na khat peu iseu hang in nong kai na bangma om loading hi pen public charge to kisai kim tom ching taka igen pak hi a USCIS kumpi website tunga lai mai somwal pha a kichen tak le gui ching takin kitel khe hi exceptions akichi hi thukhun pan akipeng theidin mun por khat koi wa twadin mun por khat te laka nam khat pen now suwa na hanga Medicaid siaw na hi hang refugee ahilo immigrant khatin green card nga theina le US citizen suwa theina nga ve ding chi hi thuluwa hi pu Trump administration in public charge thukhun zanghkik leuleu chi tak chang in US gam sunga Covid-19 puna na ong tunga hi manin mi tampi tak nyakle don ong tawai saka to te laka US gam sunga refugee ahilo immigrant tampi tak chimo sakma ma hi ahi zongin bangza takin chimo u hima ta sele green card le US citizen anga khak lo ding law thong wa hi manin food stamp Medicaid le adang kumpi hu na khat pe siaw ngam lo hi tua hu haw hang in Democrat Party te thunei jok deu na hi New York State Connecticut State le Vermont State pan Attorney General te in punana abe siang masia public charge thukhun aphiat photna ding April som le thumni in pu Trump administration tunga ngenu hi atomin genleng July khabe chiang in Supreme Court pan kithukim pina nga theu a pu Trump administration in public charge thukhun tomve sung lakhe phot a hi to lakhian na pen abe sa September som ni lani ni pan ki pan kizangh ka ding chi thu USCIS website tunga tangko leuleu hi Fiscal Year beita ahihhang December som lakhat ni ciangdong Federal Budget Fund kizangh laidinga Government Shutdown omsak loading chi thu Nancy Pelosi in sumkem pi pa pu Steven Mnuchin kitukim tu again ding thu pen thu bi ma hi Government Shutdown achi in banghiam chi dot na to ki pan ni Government Shutdown akyan na pen kumpi zum campeu tomve sung ke khak a kumpi na sem essential worker chi te lo sia kumpi zum na sem campeu tomve sung na sep khol phot chi na hi bangdan din mun chang government shutdown piang hiam chi le government budget akichi kumpi sumzat na ongtung ding kum sunga bangmun te a sumlom bangza jang kheding chi gyana pen akine khol den a hi US gamte fiscal year pen tukum ading October kha nikhat tuni le som le kwapan September som thum tuni le som ni chi kikal sung tenga hi hun kikal kum khat sunga government budget kumpi sumzat khiat na te bangmuna bangza jang ding chi te pen kumpi thunei te ong kithukim u a twaran kikup na a kithukim na a om the ke le government shutdown ong piang hi
ตัวฮีUS Government Fiscal Year เป็น September สอมทุมตูนีเบตาฮีไม่กุม Fiscal Year เป็นจิงจัง October นี่ขัดตูนีและสอมนี่ปัน September สอมทุมตูนีและสอมนี่และขัดสุงจังฮีหุ่นกิกาลกุมขัดสุงะสุมลมบังจะจังดิงจิทูเป็น Democrat และ Republican Party กิกาลอะกิทุกิมนางะเทนายโลวะฮีกิทุกิมนางะเทนายโลวะฮีมันินอังเอดานี่นาไปสวะฮีและ Government Shutdown กินเอดิงฮีฮีซง Government Shutdown ในเกนีin Fiscal Year beita hi hang in December kha som la khat ni ciangdong kumpi budget zanghkik laiding chi kitukim na pen sum kempi pa US Treasury Secretary pu Stephen Mnuchin le House Speaker P Nancy Pelosi in abesa September som ni le ni in thukim na nei the wa hi House pan kip sang na vote kila o a athukim vote tang zathum ne som nga le kwa le athukim lo vote tang som nga le sagi om hi thukhun nge na om bangin kisem towa Senate a kip sang na vote ben Tuesday zani ni tak kila leuleu hi athukim vote som gyat le ni le athukim lo vote guk oma athukim lo vote tang guk te pen Republican Party pan vi ve hi u hi Fiscal Year sunga sumlom bangza jangding chi thukim na om theilo na hang a government shutdown ki bona a nasep khol hun a saw pen kum pen nungkum December som ni le ni tu ni le som le kwa pan January som ni le nga tu ni le som ni ki kal ni som thum le nga sor a kumpin nasemmi teng thum le tu som get ki lay off hi tu khaza kwa som ko le nga kum November kha sung pu Bill Clinton president asep hun government shutdown la in jong kumpin nasemmi teng get ni nga sung ki lay off nge hi Rideshare company akichi motorsap company khat ahi lift in vo khenwam te among na pok ding ahi kele discount tampi pe ding National Voter Registration Day akichi vo khiat theina ding min piang ni chi a akicham te ni pen President kital kum September kha sung Tuesday akalina ni in kise a tu ni le somna ni pan ong ki pan khia hi ni pen public holiday chi na hilo a akitu tuak mi por khadin tu ni le somna ni pan ong phon khia u a hi ki pona a member alut pen state som nga pan milip million thumbang cingto ta chi hi tu kum pen president kitel kumahi ma bangin National Voter Registration Day pen September som ni le ni to ki tuak hi ni pen vo khiat ni hilo a vo khiat theina ding min piak ni hi to September som ni le ni in taxi company khada hi lift company in vo akhenwam te 50% discount ki peding a mi zong veng te a hi le among na ki pok ding chi thu September som ni le ni in lift company website a tang ko hi to ran ham phan na na nga theina ding Lift LYFT motor na sap takte Lift app company code number vote 2020 capital letter G gwang masading chi hi tukum vote khia da ding pen apwala bapaya vote ki khia thei bek thamlo melpan vote khia thei na jong ki phala hi melpan vote khia thei na pen vote by mail vote from home ahi kele absentee voting jong ki chi hi polls akichi vote tang khian na apwala bapai nyat a vote akhenwam mi malte a ding in vote tang khia thei ni ahi November kha ni thum ni chiang in among na ahi kele 50% discount peding chi thua hi State atamzo in early voting akichi November kha ni thum ni ma in jong vote khiat thei na phalna bia hi manin toran state te a vote aki khiat thei ding ni a hidan ham phatna ki peding chi thu jong tang ko hi lift company kyang pan motor bek aki sap the hi lo a siksa kol le scooter jong ki sap the hi am phana te pen motor bek hi lo siksa kol le scooter azang nom te jong ki peding chi thu lift company a chief policy officer asem pu Anthony Fox in gen be hi Maryland State sunga aom Novavax Zatui Company vaccine trial adol thumna ki panta Maryland State sung Novavax Zatui Company in Covid-19 do na ding kidana zatui to kisai muibun lo chi mi hing tunga sinna adol thumna pen ki panta u hi chi thu abisa Thursday ni in Novavax Company website a tangko hi adol thumna sinna a milip teng khat ki helding a milip tulnga tunga zatang nam ni som ni le khat ki hal in ki peding chi hi adang mi tulnga te pen place bow akichi thahana anelo sinna trial a akizangh zatang nam khat ki peding chi hi tua sinna pen UK gama akibol hi a October khalai jangchiang in US gama sinna ki banding chi hi US gama sinna akipat tak chiang un National Institute of Health US zato zum pi to ma pang khom ding u a milip tu som thum tunga sinna nei ding chi hi
Nana kirana zatui akinga thei meng na ding nim na to US kumpi in apot Operation Warp Speed kipona in Novavax Company ding July khasungin $1.6 billion to panpi ua Operation Warp Speed in sumtha to apanpi Zatui Company lak sinna do thumna atung zo khin Zatui Company angana zonga hi US President Donald J. Trump in senior citizen te Zatui leina ding prescription drug card zani man khak ding chi thu chusunna nei senior citizen akichi pension sang kum som gulanga aching kin mi mal pen US gamsunga million som thumna thum kim oma to mi mal te in Zatui zaha alei u chiang azat thei ding in zani ka khak ding hi chi in North Carolina ho lai tak lungal tarzeni in gen hi senior citizen te tunga hidan hamphatna abol ngei US President Kwama omni nai lowa asol lo in melpan ong ke khak ding hi azata khoi pi le pu te ken kadon ma hi Joe Biden in hibang sem lo ding hi chi in healthcare Thulu to kisaya thugen na tang ko hi ahi zong in hi tu sun na pen senior citizen te vo ade man in gol guk piang na to kibang hi chi in thu thang zum tampi in mo pai hi again bangin asem tak bi hi le million som thum la thum ai tang $6.6 billion kim beiding chi hi to sumlam te bang pan kizangh ding chi dot na pen warehouse senior staff mini in bang jiron ki khiam chi le the 402 demonstration akichi section 402 of public law 92603 thukhun tungton in kiwai hom thading chi hi Section 402 of Public Law 92603 thukhun pen banghiam chile senior citizen te in ane Medicare ading kasia sumpiang na Medicare payment te kimap sak thading chi thukhun a hi to bek tham lo most favored nations prize tungton in zong Zatui zaha man tampi nuam tom ding chi hi tu khalai jang September somnalini in US President Donald Trump in Executive Order to lower drug price by putting America first ji thulu khat Executive Order Sign Thuu hi Senior citizen te in Zatui zaha alei tak chiang un most favored nations gamte piak za sang in tampiak zo tuan lo ding chi thu piang na hi most favored nations akhian na again thei na ding in World Trade Organization again masakul hi leitung bup sum lei sum zuak ke pona akichi WTO World Trade Organization ki pona sunga member alut pen gamza le somnga le kwa om hi WTO World Trade Organization pen tu khaza kwa som ko lenga pan aki phon khia hi kol gamjong member khat in kel hi US President Donald Trump in Zatui man khep suk na ding Executive Order Sign Thuu hi manin to tungton in jong senior citizen te in Zatui man sum tampi nop tompi ding chi hi Medicare pen namli oma Part A, Part B, Part C le Part D chi te hi Part A in inpatient hospital coverage akichi zatolup na pan sumbei por khat ong piak sakhi Part B in outpatient medical coverage akichi zatolup na pan ahilo si khan paina in pan zatova pai kila na le kibona tom pan abe sum te hempeu por khat ong piak sakhi Part C pen kumpia hello private company in len Part A le Part B ham phatna kinga in adang ham phatna tom jong kinga hi Part D pen prescription drug coverage akichi Zatui zaha man sumbei por khat ong piak sakhi kumsom guklanga achingkin senior citizen khat in Medicare leuleu phamo kumsom guklanga chingkin na pi leuleu na hi le Part B na lei tak chiangin angina na piak za ding sang 10% man tam sak zo hi to hi manin kumsom guklanga echin nak le Medicare lak pa ding thupi ma hi putramin September somlali ni assign to hi executive order pen banghiam chile Medicare Part B le Medicare Part D to kisai sumbei na om chiang man ol tak to kinga thading chi thua hi to hi apu tramin senior citizen million som thum le thum campel prescription drug gift card $zani ta melban khak ding chi kamchem apiak pen ahi theina ding lampi om hi Healthcare to kisai Executive Order Thulu ni US President Donald Trump in kipsak na Sign Thuu pre-existing conditions akichi sikhum zunkhum cancer chi dan na gil ane hinsa mimal campeu in health insurance leithei ve ding hi chi thukhun le surprise bill akichi zatole si khan kila na summe campeu bilong nungtun kik ongtun takte
ตัมเบลัวหิมันินลำดังกิสาอาตัวรันดินมุนอมนอนลงนาดิ่งอินสุมเบย์จ้ากิเทสักปาดิ่งจิทุกุนนงกาล Thursday นี้อิน U.S. President Donald J. Trump อิน Executive Order Thulu นี้ตังโกฮีอาฮิจงอินตัว Executive Order อาตังโกหังอินกิลำดันนาอมโลนายโลกิจิฮีบางฮิมจิเลตุไลตักอากิจังสาฮี ACA Affordable Care Act จงอากิจิ Obamacare ทุกุนสุงะนันนักกิลอันเอขินสาเตจง Health Insuranceและสักเวดิ่งจิทุกุนกิวงคินโจอา Surprise Bill โตกิสายฮีเละ Executive Order คัดเบกโตกิกิบสักเทโลอา Congressman ทุกิมปีนาและกิบสักนากิสำลายจิดิ่งจิฮีอาเบซาจุนข้าสอมนิลงานีอิน Obamacare กิเพียดกิกนาดิ่งปูทรัม Administration อิน Supreme Court ตุงะเงินอาเพียดหวยมอเพียดหวยโลจิทุกเห็นมังเตไม้ตังะกำกินยัลนา Oral Arguments ในดิ่งจิทุ Supreme Court in November ค่าในสอมนี้ Appointment เปียฮีตัวกำกินยัลนาอากิบอร์ดิ้งนี้เป็น President กิเดียลนี้คิดเดียวฮีFlorida State in ฮอนกิกนา reopening ตัวกิไซอดอลชุมนาอาลุตตาอา business campaign อุจังตันนาอมโลฮองกิกตา coronavirus hotspot อากิจิ COVID-19 positive case อาตัมพัดยักนา state คดาอากิจิยมเตงเงย Florida State in state book business campaign อุจังตันอมโลอันใส่เตจงจังตันอมโลมีกิตจะ full capacity ตุเทตาอาฮอนกิกนาลัมปีอดอลชุมนาอานุงกา Friday นี้ปันกิปันตาจิทู Florida State Governor ปูรอนเดเซนติสอินตังกูฮีตัวเบกทำเรา COVID-19 ทุกคนเตะฮีไม่ต้มถั่วหำตังดิงจิทุกคนเตะและ social distancing ทุกคนเตะจงอเวกินลักตาอาเลี้ยวซุมลักนาจงเบสักตาจิทุตังกูฮี COVID-19 ทุกคนปัลสัตนาหางาเลี้ยวซุมเปียกดิ้งอ่างมีมาเข้มเปจงกิสัสเปนพอดกิขินโตพอดฮีจิฮีFlorida State กุมปีน COVID-19 ทุกคนปัลสัตนาหางาเลี้ยวซุมอ่างจะเป็น$มิลลิอนนี้บังงาตาจิฮี social distancing และไม่ต้มจัดเหลวพมอจิทุกคนอากิลักฮียเบกฮีอาจัดกูนอลเราดิ้งจินาฮิโลอินอากูและอากิตังซัมบังอินจัดลายดิ้งจงหันทอนฮี Florida State บุบสุงะตุลายตัก positive case เป็นเต็งกุกและตูสมกอและตูงาบาลออกมา State บุบมีภาษาอี 13.38% อาฮีฮี World Health Organization ทุบเปียกนาด้านอาฮีและข้อขัด State ขัดอาฮีเกยและกำขัดเปเปอร์อิน full reopening อากิจิ business campaign อหอนเกยเทนาดิ้งอินState บุบมีภาษาหลักปัน 5% ปันอันไว้เสีย positive case เอาจังเบกฮองกิกและลุงมอนหอยปันฮีจีฮีตัวฮีอา Florida State สุงะ positive case เป็น 5% แข่งบาลตักอมาฮิมันินลุงฮิโมนาเปียงสักฮี The free application for federal student aid FAFSA เป็นออกตุบาในขัดนี้จิงจังปันกิปันกิเซียวเทตาสังกะกุมตูนี้และซอมนี้และขัดตูนี้และซอมนี้และนีอาดิงอินกุมพิหูนาเซียวนาเป็นจิงจังปันกิปันกิเซียวเทตาอาสังกะดิ่งนิมนาอันในสังนาบังเข้มเปอินอาฮิเทเลจิงจังมาอินเซียวปะอุนลาอาหุนสดโตเกวุนจีอิน News Channel ตัมปีอินฮันทอนฮีบางเฮมจีเลตูนี้และซอมนี้และคัดตูนี้และซอมนี้และนิสังกะกุมไอตังหูนาสุมลมเป็น$บิลเลียนซาและซอมงากิเซอา first comes first served basis อาเซียวมาซางะมาซาจิดันโตกิปยดิ่งอาตัวเบกทำแล้ว COVID-19 ปูนันนาหูฮาวฮังอินกุมดำเตสังเงินฟาฟซาหูนาอาเซียวมีมาลตัมปีตักกิเบลับดิ่งจีฮีมีปีปันปีนัดดิ่งไวโฮมนา stimulus package โตกิไซอัปเดตตมเตมีปีปันปีนัดดิ่งไวโฮมนาบิลอัทักขัด House Democrats เตอินจานฮัลมันเดนีอินมอลกิกูอา Republican Party เตโตทุกิกุมนาซอมกิกเทตาอุฮีตัวบิลเป็น The Heroes Act 2.0 จิมินวออาลายมัลตูนีและซาเลซอมงาพาฮีไม่ขัดซุงงา House ปันอากิกิบสักขินซา The Heroes Act เป็นซุมลม 3.3 trillion พาอาตัวบิลเป็นมะปวพักกิกูอาซุมลมภาษาเขียมสุกิกูอาฮีกำซุง politics ต่อกิไซ November President กิเตลนาเบกอามีปีลุงซิมแคมเปออัตุนมาอินมีปีปันปีนาดิงไวโฮมนา Stimulus Bill คัดอากิเก็บสักตัวนาดิงละเม็ดนาเป็นนิดังสังอินเลียนจตาอา House Speaker Nancy Pelosi และสุมเกมปีปาปูสตีเวนมิวชีอินมินิสอมงาสุงบัง stimulus package ต่อกิไซกิกุบนาในเทอุอาตุนีจังลงกิกุบนาสมสอกเทลายอุฮี Tuesday จานีมินิสอมงาสุงทุกิกุบนาอาบิลอัทักต่อกิไซอาเวกินกิทุกิมไกตักโจนายโลอุอาอาฮิจงอินอันนี้เวนา$ตุลเลจันนี่หอมเขียนดิ้งเป็นกิทุกิมุจีฮีตุกาสงินคิดกิมนาอมโจดิงเฮียมจิทูรีพอร์เตอร์ทุกันเตอินพีเนนซีอดตักจียงอินI'm hopeful ลาเมนอิงจีอินดองเกฮีจานิอาปูมิวชินต่ออันเอกิกุบนาเป็น Congress Day Vacation ปันอ
ong cha kik zo athum ve na hita hi Congressman kizangh na om theimasia House member te in vacation kilalo ding hi chi in House Speaker PNC in kiptakin gen ki hi bila thak sunga bang thulu teng ki gwang chi pen PNC le pu Steven Muchin in aban banin sittelwa Wednesday tu ni in kukum kik lai theu hi chi in PNC spokesperson Drew Hamill in ama Twitter account tunga gel hi bila thak sunga bang teng khel hiam chi le state le local government pan pi na ding sumlom $billion zali le somthum le guk airline van leng company te pan pi na ding $billion som ni langa pilna lam pan pi na ding vai hom na Covid-19 na kisin na akizam sumlom paycheck protection PPP loan akichi small business te pan pi na ding vai hom na ani ve na $2 le zani hom khiat kik ding nasep nei lo te pan pi na federal unemployment benefit $zaguk bel up ding in maikum January kha ciangdong peswak ding chi te le adang thulu tampi kel hi ahihhang in White House economic advisor bu Larry Kudlow in 2.2 trillion pen go White House administration lampan tamwa lai kasa uhi ji in CNBC to interview na again hi White House Chief of Staff bu Mark Meadow in bell kikubna khanto na om ding in lamet na tampi kanei American mi pi te ding bai khat pe kisem zo lim ding hi chi thu Capitol Hill press conference reporter tukan te kyanga pula hi House member te pen ong dung ding Friday October ni pan ki pan recess nasep call leuleu ding amau omna state jet campaign boarding hi ahihhang in House sunga Democrat majority makai pu Steny Hoyer in bangen hem chi le kithukim na khat pe ongom thei vo khiat kul ding hi le ne khat nai som ni le li sung ready stand by sa in ka om ding hi chi hi mi pi pan pi na ding vai hom na bil to ki sai thuthak om kik changin zeren tv pan ahun zu in ong za sak to ding hi Tadim Zatopia ICU lam na ding Japan gama om Zomi ten pya khiat na nei thupuak nu cingzalun thuwan pi ZAZI Tokyo Japan Tadim Zato ICU lam na ding in Japan gampan in Zomi Association Zomi in kwan Japan ZAZI Japan ten palai sem in sumki kai khom September som ni le sagi in ki hial bol ta hi ZAZI thuwan pi nu ning zalun in sumakai khobza to apia mi teng pulak na ZCC Japan biakina hongneya ZAZI pol lutang pa gin khan suan in ZCC Japan pol pikem reven kai khan mung tunga apna thunget sakna nei sakhi sumnga za pen kolgam sum teng som ni le teng sagi le tu som ni hi atoma tamchi hilo in igam ilei imina ma ding in hi zo za tekin iom na mun tekpan ma pang khom the hi manin ibyak pasen tung le Zomi pi khem pe te tunga lungdam na kong pula hi Japan gam Zomi te bai athai nom pe ma in Zomi Association Zomi in kwan Japan ZAZI Japan makai pi te hi pol lutang pa gin khan suan phone number giat khat giat bem giat li khat giat li nga kwani le thuwan pi nu ning zalun giat khat sagi bem li bem khathum kwa bem khat chi te panin kisam ki hopi thading hi tula tak Japan gama Zomi malza kim aphak lai taku zonga hi hijibanga khon set kom kala Zomi le zogam ading ma apang Japan gam Zomi khem peule makai pi te ZNTV panin za tang na len pi kong piao hi lungnam tu ni ZNTV pan thu tang ko na hi za ong ne hining ZNTV tha ong pia ong et sak ong ai sak ten ka Zomi bi khem pe tunga lungdam ma ing Zomi te yom na chara ibyak pasini ong kem dik chata hen mai kala kimi ke ka bin zo hi